so obehwe no ba asisi sema po ena ye ka ho asemi fa beda Sompa Asem Mpe Nipa na ye pa ne poma sibire na ye mfama kama ni nyina kanfu ano asomdue bu ano ena ye pese ye nom ewo asantemam Ghana mem ene ewiase afa na nyina na ye ka kira foforo bi se so pese o join Asem Mpe Nipa WhatsApp group no a number no 0532 66 3264 0532 66 3264 na etwa high administrator no ebe ado kama ama enwoma akonkan enso edi amount medical catch obi bia se Sompa Asem Mpe Nipa ye odwumadie kase pa a ye baba bedi eda yanim na twa no kura ka se wo se ye ko enyanka emwa ene akunafo na empokura no se ye betumi a ye nwua no mo da na duafie yenko na yenko sra wo mo eno ti no enchepi Sompa Asem Mpe Nipa ye beko female prisons ye nwua ma no mo ya che wo mo adu mo gu afiase ye beko akoye mo adoye obi beka sa adoye ba ne de koma wo mo ye sanitary pad ene panties ena ye de ekwa akoma wo mo na nwoma akonkan pa emre pese mu no ye de ho nsam nyina eba beto ye tiefo ene ya hwefo anim ama na ye kama na date ye beko no nyina da ye de ni nyina aba betudwa eno tino ye kofi me prisons o na yakoye ye ma ya chi omo ato na duafie bibinti ye yirenom ye nananom ene ye maamenom a bibinti no omakodi nsenseme ewo na duafie no ye ko momoa sanitary pad and panties ye dika di ho komo kama ya ade bia bi ebehia wo mo pa na ye sika fam so a ede ya ede bi betato eno tie de ho nsensem na eba bedan ye tiefo kama aso fragile tia mo akwata ana bisi aka fantam from bema no adigade abakade kumasi jom wokoduma samoa ohwehwa fidie ema tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba so yaba no vim ene ebre no ekọ enu ntino yekọ akoyanim dwumadie yi obete wo mo asamwanka sa ena the nations anka of alumba obete nka ewo dwumadie we so producers awadawuruma wodi bigu apono so ene apaso da bia na yenya bi ede semo no yen kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twa maniu nanso hwa ena ye begina kokosa chiflaja omo kajagum enya asem ketwa kra enu ti se wukọ Sompa MC a hososo a Azuka one Kevin omo ena social media applications no wadawruma ena yedi atwagu enso woso yen subscribe yen se afufuro hwebi wontie bi enso emfa free ho na wukọ Sompa TV no so a abrantia ye friend Tony wono ena wochimyan ede yetu TV no so no ye betia no pi ewon knamem Tony obo adwuma pa ofuntum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa na yakosa na asa ya Aboagye fosuo ni nti fosuo menam tie atwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asa so kansa mpia wose kampian ya nimten ena yeko omna samo bibia bokode ya bibia boko na so dia kani de nyame aye no se de emsha weda na Ghana na broche no atwa ya hanom ya na ye mum de kamenya na ka de bia Ghana weda na nyese ya bi so yade o timi obi am o yade kopeso ata na broche merwa o ne nkokrafo eye pa na ya tiefo ne ahwefo no senior college ne omo free nyina no ya bedo obi bi ahye kwa yo mo de nam so na no odin cause they be a come so ye aduane si ona si obi ama masa ote ho kwawo enso nyankopa daroma e programming e do sambe no amafo de meka kiki obi ekutie because of futu ye we be futu ye chan aduane because when tie futu aduane kwa odi ebe nyawo ntie futu ye chan aduane ya na nkrofo bi da se bia to dwa ya we ye se oba se your girlfriend now here auto credit man ansa no de afro oba no eben be ma so no eben ene Ghana for man dodo na me sure na na wan frɛ me ni credit o ha dwen ya ti be mo sesa be ya wo frɛ mo ma ana anyumunyam hye
na mum say why mini credit you na what to credit no dia frɛ ne se kwasi ko no gira kwa dia obi atimi frɛ obi afra yeye ya yen ko ani we aka obi ntia the nation sanka fa bibia bako de eno ade ne yeso oje awo ka bibia eno ade wani ma husu wani mate oba na abema ya wo na ni ka press ya kele that's it to tna wa de ho baba na ho fe ese wo mami no wo abede yes wo abede ya no am tretan no na am say pie was na nation sanka ire na say treatment ne ya akono be koso he o ma hu za no metam ma de be afia am say ye treating ya we de be kuro ya za agro ese ya so ya ta no no a e yo no a say sabon sam na ba and you see here ne no ya fe SD hospital am wa to su kwan so okay sai ona mo bo aduma ayen na ase ma wo nurse ni oje ya wo na frakoma okay minshana na onya ne kase ya wo ma ne ya akono mo so mo ade nti no medam yire nso ase okay na yem ma efe nti nya minshana na so ade bi so anu efe eni am ya yeye ne mo ba no aka ne da ache so nsinya akwanya o so atre za atena no akono so se ya de ya we fine ma ne twena ne group nga se wono ha baba ye hu yo na le wo ne efe no ga se ya di mo bi ene bi na ba ya o ba hu nya fo go school credit for 30 ano ana ba ho kra nya fa o yire bre teacher for 30 obi nyi ne bi say ya obi ba je no kra ya asem foforo we nko ade akoda we wa bai we de lokwa ba oh yeah so je ne no ma bi de na wi Uza misa kura ya mu se shiraba do nde be ye ami abeho nyan ke mo fu anka we ne ntwi we ye ne dwan ya ga ma kwa kan dan se me ba we le kura nshira bo kura nshira enu ane ne Eze ni company bote se mo hospital ya kwa ye nta and then that was that ya bi jalo ya do esa anu adwenje so ate esa anu adwenje so ate omunyina asese so also ene omo ntan hwefon so nyina hwefon so na eye nwanwa mo so nyama ze ya bro kanjo yeah okay ya kwa akoyanim Ezie hospital for yemfa na ase ma won nurse ni afra koma nyame hira no se oya adwumason ne bodin ne bo ne papa se dia na che se unhira efri nyankopon ho ba no nyame hira no na the rank ontutum 10 sanse wabo adwumason na afutu sam de ebi entumi empa wabra Asem Mpe Nipa yatena se orofo na afutu sam na beye tie enno ye ka kire dasani bi se enka achi nyame beye adie bi atia kamu no dia ma brabo no unhu so no na da bia honhon aba wo so no eno na enno ada ye ka kire ye nwia bi se enka achi onka na komanto ne yem orofo na futu semu a ye de ebre wo no fasobo no bo wa wo ho se ebeka achi amwa ena ye ka kire wo se fasobo no ebo wa wo ho eduru ba bia wiase asetra ni mu abrabo no se obi be konkai se obi ebedi ya odofo efiri wono a na se ankoyi a na eduru ba bia wode sha adum na wode sha adan eduru ba bia kokrowa bia wotifie ho no eduru ba bia brewa bia ono oposo ne ba bie no esa brabo pa bia brewa na bo na nyame ato ne nkwan na mu no abrabo no echia ketekete a wo se ne nana na eye no na obeifo eno na me ka kire wo dede bi se fasobo no ebo wa ho adenti na me kasa eduru ba bia wo ma me no papa du ko suku na wo de wo ko bo momomfo a na wo nko suku no eduru ba bia wo de wo ko bo yonkofo bia na wonum no bone a na wonko suku no
wona wo yire won ho ko sukuu no enne binum aya mintire ebinum aya atwotwo wuro ebinum aya nsantrofo aya adokotafo enne se wate praga nam kumase monten so na akohia wo yonku bi seni sika na wa amawo a eno na meka che ona anwumre se fasobo no bo wa ho eye na ka wo ko ya kene ka wo so ye somebody orofo eduru baabi no timu sa wo na ho ye den unkumafo ne won senom ede esew se nya die hianie ye bra be wade wo ya che ye nwa be wade wo che nanso kudu walai ebantumi ma me papa wo kai se wa bra na won koda abremu a wasi so asia na wa na de be ka kire wo bia na won tie no wanantu abo wo sra soso wo tunu sumu odu kama wo ho akono se mrante yifra wani ba ko bi etomu no na ka ye wo ankase wajapade Nyankopɔn de dum wiase wo bamu o nanso so no wa yonkofo etuwufo afutubone ema okotu nyinsane gu ye no wo wade ye no de na akwakosie eno ti se na eduru baabi na se wunya yafuru enwo ba eno na meka cho se na nabia wo tifie no emfa nkohye no fasobo no bo wa ho wa ye ka futusemi ebai wa kai de wa ye bia enne ama wo ya tiaka mu wo ya ka akire no eno na ye ka akire wo se wo hu se wo nsa ehye wanum awoka fasobo no bo wa ho ya do ko adwuma no hwe so nko ya do ko to adwuma no hwe so nsua eduru baabi a omanfo bi asua apon won ho no kaya du gas novia na wodi sika kese no na carpenter fo bi yes to fin kesa kese no won se wansua adwuma na wo sere na wadi fasobo no bo ho ede be na waya enne ka wakaya wonu ho na wo kame hu yanka na anwumre se enne de a me de mensasi me bo se eye mia na maye eye de be ya orofo se wo je wonfonso atum ene na sobo no wa wo de ebo ho se eye wa na wa ya ma braboi aka akiri eye wa na wa ye ama braboi untumi hunu so untumi konkon kai wa braboi mu dia orofo wa asem abeka nyina ne se kropo twedi ampomfa fonso mfiriw na won san ma second chance biem na so ma second chance dia obetumi akọ anim na de wantumi anye yenu antumi anye no senye no kura no a no ma second chance obibi fufuru mu a watumi ahweso na wayo eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye fosuo 19 fosuo the nation's anchor ya radin sha na onye okase da wodi bi banenso wodi bi abapa enkechi emum se be kechi a wa check wa brabo eno ni Asem Mpe Nipa Digofo bibiri ene ma ka echi di ama wo nanso eye ntutuye bi o ma ntutu ni ye e wa brabom na ama ne ma ka echi ama no ye mon kontin ko ye chi ne yengese wo beka se mfiriu na animade pa ba ko ss wo anya boafo ai eye se waka ne sa wo anya boafo ti na atu mirika koton fun wo aduma afedie wo first kan tem no na urade de no ye oboafo so bitima to aso akọ university na nka echi wo so maami antimanfo anko de but encourage so to fun a wonye ska wa do mo be kwa to university ni otima be ye ni apese wo ye encourage school time na onyin se na ama me pu wo na me adom watima wo afa ho afa bakra no mo de ne wudi preska ba wonsem encourage so be sa go school ni biem no prove abusua na wrong encourage nenso de be me man mo no mo heme me ne me ye no ne no ano no o mo ne me ntam tete ye e no mo yi me man me ntima nko biem mi wan se wo ye business bi aso aba ma ni age ni nko de ni ba bi anka yaw wo so wo start school no a ko betima ye even de ibi kura ye bia Saturday de ibi a anko be ba be ye ne man mo pese o mo ye no kura na nko ma fele nenso wo gi atum se awo ba ko na wa wo 20 minutes aso bi o ma na ka echi de ama na brabo onu ana pese wo ye ne ho saa encourage o abrabo ni akoduro bia nka echi ma o akasa wa obebo ho so no asole waka no watimi akonde akọ wanim ezo wan nu ni sade a
on your de biada obemu nkofo brains no ma brabo aka chi di ama mi wa na nka betimi ato aso nursing training ye de watuma wie ebeka won yi am wie ma me ewu papa ewu ofa bi si wo mmoa but encourage so obesle teacher fo no ye day student na wa oba wadi pa nkakra nsuo bi kukurikuri bi waton nkakra ke beduru sa afini beduru no na awurade ehu mobo ebi kura wo traffic mu gina ne ba ma obi apagesa ba fefesei e na wo ton nsuo ni wa kire ma chese mi wo school ma me ewu papa ewu enti sei na me ye de atua mi fees no no kura be so mu aye oboafo ba wa wo tena se amana ka achia ma ya me no kasaka won ya pena nko bi ya nurse ni o so odi abetre fe because ne ma me ewu tena ne nto obi anim men tena se ma bibi nka achie mfa ma oda etom na bi obi ne ade ama ne so mfa ma ne timi ko wanim but aburo pese o ye wunti o mfa ma o e ma ne nka achie ma sela ato azu betima akọ etom na bi obi na o so link o one link no njesa wo ka hwa bowura ho na wa akọ obekọ akonya favor o no watima ato azu memma bibi anka achie ya obi tie ya obeso ye nsam twa adwuma onim obi ofra na won fanti wontimi bra reception or bra one day pepe nyini no fa akukoduro bibia betimasi wa ho ofe betima di favor abraw o kasa de betimi di favor abraw enka achi ema obi nyom moso abra betimi aya ade no wi ni na ne tinda wo bu wa shiwia wo bu no ne wada owi a wa bro chop money nka ho enka achi se obesi nkete se one ne ntena bi mu enka achi en wone ma wo mienu nti me tena ho saa nyesa gofo be kasa me bayi en na wo de entie nkun nka wade na se enka ti se wo betumi bo ho hye afiri saa wade na se ampa wo nhwe ne ma no na enso awurade be yibu afo fofora me na ba be so mu men tena se na ngu men enka ji o ofa na waji koko na bozo na ayem se yesuro no yeso openu sem ti mu gya amana fa mu di hia kom de mo so mo mfifire no enka ji o aka wo se wutie ya be fa wo kete no asole waka se me ba Sompa Asem Mpe Nipa one day obetiaze edi nkomo na wie na abanya de made amam na ode ne bosom sem ne akope ba bi atena enka chida enka chie kwabena ne awawale obayi upime nsi ase o de bia ya di watam enka chie o so obesole waka hunu se abapa no kura wo mpa nse mintimi ne meyire na no aka se aminim ho aduro na watima asole na watima aye ne oba ne nso pe eno so nka ji o entra ma ne nka ho obi pre ni kuna beti entra ma ne nka ho bi asi wa brabom bia no enka chi bata ka wo se obesole waka na wasi nkete na won se ti maka ne ya odi aya okay eno ti no se nka chi dia na se wo sode waka dia na nyoma anko ye dia eduru ba bi afasobo no ebo wankasa ho blame yourself omna samwa. Oh yeah, that's enche for ni arefo more. Amencha na free Ashton na free adiira onna the friend hunte jabajuary na baby I will be amichao na pram so ne baby also will be anana chao ya wan catch you maybe o wa nkasa fablem ma o se sa no man nyankopon ya na open kre ibi kwa na nyame aboa obi wo ho a ono ankasa ne careless anane no ma bi o ye nenne watofom but o de kwhye obi enne ne ye ka kire wo se wankasa transe eno ma bi a wo ye wankasa blame yourself say me e kamemi ankasa na me ye ane makachi but they are ne ha ye kakra ne se ne no ebi a bebe wadu no sore on sorry ana se bebe adu no susu sa kachi na se drum be bi ho no dia ene na na futu sami fama oba bi a oka ho se mia na me ye ama ne na no na me ne obi nam asafo soro medical kasa se moida no hwe cars na egu fon bia VIP asafo so nam wa soro hu cars na egu no hwe sa o se ti cars egu ntim papa de ba gogo ani ya obu a odru ba bia dan esisi o sinte dan tama na ye ton no asaze ye ton na papa we but no na wo ka no papa wo ka che wo ko but na wo so we be ma kwabrani timi kwatra ba bi obetma we be 1 crate and so we need 7 pressure 1 million kwada ho it we do maybe a one man no my day wa catch wo no maybe ya obi wo ho na catch asem na ye ka no it do maybe wa brem ho se nyinse nyankopon ma oba ko anamienu but no maybe do akwa ye twagwe ba na wo pebi enti one na ye day se obrem ho e wo kwa bi so blame yourself ya do maybe ho no ampa sika ne kuta wo de ye business
no man catches about one cousin as obremo, and no man to my wobby, and now frat all the cockran and seven previous, your mouse say. But as all thinking was a no, Missy can be a share number the edge man, I am Yame fort, Miana, they say me blame no. My remisika ye, and then the matter of them. Ya do maybe I'm pat. What's so? Ya can be a chabra, a branty, a brown wanted. The open so ya no, who thing, Uncle Betty Macquaba. Nan so they will say, Obian to mean can was him, because I can was him myself in prejudice. Obaba boy until Obian to mean was, and ne, Wabba Cocrawaba, Sabia Brewa, and then no maybe in Cosu Mount, our brabble, and you one can say brim yourself. Ya one ne. Ampa wo be di bibia jaw adwuma bia jaw se hwe so dinami ni bi hwe so ye na mpanifo se wo hwe obi ade so ye a e be ka ho ampa ade ne be di ho no store ne be du na adwuma ne be di ho no yaw wo change asesa ma bebre agu ho so expenses ne so chen enti emme ama ye be ye sabi account no wo lusu ama no ma na adwuma na firi nsa wo betra fie enti wo bo asesa enti blame yourself. The dream may be a new be a body by you. Free one kasa. And nay a catch now. Asem Mpe Nipa ye too for. And pine catchy. Me there be a mechanic Nipa what can say good boy push me in ye. And a sebe no may be a catchy. But a no may be one kasa and net. And you're good to send the wood tear yen. Then no may be a sister free home. You do maybe on my young can't just a main transom. But do maybe the way you see spend this camo. As so do. Ya will do one seven boy I win the map by we are saying. Body nim say ye be twan nti wode ne magu no say the bear daach ne won kire no ye twa ne kura ne ma ho and obi a won ne ma yaw ya ka fidie so utimi fro obi ne wodi watam akra ne nya me ba akra ne sei me se me hwe no but edu mere bi no yaw ne na kwa ye miensa no stroke wa che ne da ho ye pe obi asoma no ne ma ho se me mpene me nya me papa no bi won papa nhwe me e ya wu ana o ma na ko ba ne sa blame yourself. The dream may be a you catch any father sending a dear be a woo ye be a who shall show a who shall show men fanco shall be. I then I said the mecano a ben answer one woman answer 1 pony ye. No be a betano. It your best say a dear be any baby could tell piano. Some may ya who see bra who chuck one more dim make a bedroom maybe no one share net yes so many idea the work chuck one. Satan my wine ya would mean 19 will be. Say be a cockra na sabro no busasa enti papa yi woni ba yenko busa na ye honwa ni no ma bia wo ye na eden akachi ama no enti na ye kachi obi biara ade bia kuta bia so hwe na se ne bibi kuta wa expenses tete so e ma no susu sesa go ho so be ma ho ofe ampa oba wo ye sia na wa ampa ye beka sa wa chese sebre wa no enne hwe no ma bia akoso enne obi gya ba bi bompa ye gya so de bompa awurade ma me ba o awurade ma me kunu ekunu ni bi ba yo ekunu ni bi ba o tie nsam ankoye ana oba ma na ede adwane afiri wo o yire no adwane afiri wo ampa wote awade a wote se na kwaku kan ampa wade a wote ho no eno ma nkoye eno nkyerese sebe mpraduasa yesi mi gya obi se me pese mewo ha be ma nsu kun na eku hwe no ye nwa ba obetena yi be ma mia na kwa ma wanya kompo nyame nkonko woku no nti awade we me se gya na kwa na otra wo na se ekotwa oti ana ye kunwa eye wankasa and then ye catch us a one cassa nyankopon so no de ma obi ayaw edumre bi wo hon ma yen test ye so hwe ka bi okra na okofu ne nkoya na kwanto bi na wutu ne nkoya ye so no ne ye kasa se menko se wo kona kwaji wu a ye one cassa ya wu bi ho nipa bebre wu a ye wo mo one cassa nti ye famble mu me fa kobo na efie we mu de ye se wu nko ho amer wate ho na nkokorafo wu abro no wo hwe no so yie onye bayifo ba nam nante ne maba wa ba ye ka bibia jo mo ntiase wakwacha ba bi wa ye dwuma bosom ya so ye twa oka wakwacha akatua ye twa oka bi a 20 million currency wakwacha ba bi a ribi a mako ba 6 ansa na sebe a confirm wato ne se no ma nkoyi ama wa wankasa trust ne blame yourself say ye me enye obi na ye ente ne de be ka chewa no na do beje watrema we dey start encourage yeni ya trasa ya ka ya ye ho de ye ko be yaw ye nyamfa tu ye ho fo we yo ba tie bi we be ma tie bi ya ne enko ye nim okay enunti dia brabona kwa akosi bia no orofo fasobo no ebo wankasa wo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello
Ove. Yay. Ove. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Lele. Yeah, maybe we must remember our party Nigeria and contract 161 just in time, no. To send Nigeria one, that is Chicago. I mean, check the Sovinda. No, I'm offer. Come on, I'm going so. Contract. What I say? To the other way, come up. Me am a boss switch. Your party out there. No, party out there. Watch him. But there tomorrow, young class in Pula. Okay. Offer. And you may say yes of plan and me a pound. Cabin Crow will get because me tia mai and come back from work financial making out of plot or work but kunci ya kaci mace and nobody did and the family of Fakada Bank and thought to that was never taken to a boost on the good years. But no one could get the Kwama and the other shadow is a producer. She means and what can I do, man? What is the income? Some about Jean-François Miguel coming maybe you. My answer pen for the proposal no come on what more fancy uncle my kid Abraham and you look at the boy. Hello Kevin ye Lachai Mpom to say Lachai Yet you and also Mama can swear about Monsieur Falumba, the nation Sancho, you will be Biara. In Pennyfobu, baby, say, Jehovah Giano, and Wala Anna Ubeka. Enti, Jehovah Biano at the winning. Into a nipper destiny, sir, we are free, and I are coding. So I'll be too, or for 80. And so I'm waiting for that. Binko school nanso enam for boni intino manko ona me na for kwa betimi aka chem se coffee de oye menko school bia de ona na aka no emboa nanso no so na ma wi tunifo ama onu etio nanso echi asem no me no na yeye na me de mitifie ma koyo yeni samle na obadwene se menfan so bia fa so wan samle na obadwene se ye anke mere betimi asan echi a anka sam fonso na anka oye no anka wo ye bi o medase no key Kevin on akwede we adwene o hello the Tifoso ye Pizarro nie Pizarro nie bi do na so de Kevin ba ya no waba Ofoso na said it is abofra no ma hye me na wozu abofra me se twede mpo Nyankopon hia de ma no say we are simpani say the food biapa and piano anokwase abofra ta ba ka se duma di mpani food duma di na so abofra pa na di mo pie kutani me ka ta de ka sawa amansan ni musa no na Nyankopon ta abofra na de na ofoso enkachi enra o ka ho asem na enkachi no so ofoso ya na brabo nyina so no ene wana motu anokwase atena me kunindie nyina so no gina wo so sanse se wan tu wana mo no anya ho adwuma nya bia de o hwehwe ne bebo mama wo hwete bia abaya bi no wasi so bi kura wo ku na wo se na dwuma bi a wo nyinti no ye be man promotion nti wo fire funu ani ye saade ani wo kokle ye funu na fi ho na promotion ba o jinam se o lim sa che ni penti no no nim ye no wo ni se adwuma no so che ni penti no ani o be ma bofo na kopani ba wi atena no no e de ni pedi akodi promotion e be wi ase fo so be ko si sei after be twa ho na wo ru nda bi se de na no bi su pedi me de ya bi su sa ke si di ba yi e ti tru ba bi a ana motu o ye to se ye sika ne ye sika bi ma ne ye se eye abrabam ni pedi ma dwuma se ade bi a wo ye se oni pedi a be be ni mo nyam be be ni na mansa be hu ye be bo di do za bete no se a si ma si die wa bo no bere me na si yie no ne gina wo awo so e ti le ni mre en kachi ye hwe de bi nsuo de bi film ni abrabo ntumpo ofoso Pizarro kikeso no ke ya na mama na ye ntientie mama ye na amafo gina kire pa
Hello. Hello. When you? What are the technical? It's your bad boy day. What team I go to now? What are the Yet. Omono Michel, Yamchao. Luba, my why? You say, when I go away, could you every day, could you won't go? Mamma cabin, my back cabin. Just catch. We not to me say, no, she won't pay me. While we are one, I've got no money and Baba. Who don't go for the other and Baba? Papa. That's about Yambayamo. Phone. Yam Father Miasa, now can I phone? Skida, I won't go about them. Yeah, no, we are the book no jaguar. Of course, none of the boot one hour harbor. No one here phone, and no skida. You would be idea I would try. Basically, Yamam, Sassy. No key. Hello. Yee. Come up. Nanu Falumba, Omnasabwa, Obia, Den. Yet over the stay. Well, our party SK Bullets, Namena, Ewa Dinamo. The road of Wasi Coffee Room. I'm sure my former MP, one of Emmanuel, Akotijansi, Okukom, Odo to be the Sukubu, and Chanemano, a poor boy. I'm telling my educated young Patrono Monica. Oforisuo. Ye. Oza area Jankata do be up and national. And what man were you? Nano Quasem. Do be up and national, nobody goes to be up and national. And what man were you? Obeso DA, Obeso Coso, Obeso Bodia, Obeso Wizebi. Obeso Yasantani, Obeso Diabra, we just have a Yaw Oforisuo. A Bassa Quayama. And the Bassa to the Boa, and the Takata at the lawyer. And I follow a lawyer. And I go to the Cabanco Bodia, then go to the free as a lawyer. Yamian, Yabeka Chia, is also Yan to Chiana Ye, Yan no more ya. I will say, I say yes. By four, and I never by four. Only I'm Yajuma. Oh, yeah. No, okay, hello. Hello. Oh, what we hello. My juice will be baby, I'm free. For reading. No, okay, into you. And the beginning of the queen. The second he said, he probably has now to go. And you will be a bit more indeed, like yes, I particularly what the casting and that determines its future financial evidence. What he expects. And yet, actually, anybody suggested that you pay the same in the wiki. Yes, the people, which is the fact that they are going that's it. Okay, hello. Hello, my juice will brew Katachi, baby, I'm free day. Hopefully, Conan Papa. Yentia Ofori. Also, and catch Yampa. I probably see so. I'm good school, you shine between Christine. Also, the case is Kama, and I'm not simple. That's why I got 1.5 for a star. And then you're going to give me Sika. I'm never stay manageable. Not Miss Kama, but if you live in a neighborhood, man, you can make a demo. That's what we can say. Any Korea, we have any kid, man. It's going to be you. Actually, no, me who nyasa anam tinami nesa mandi misikashi itimi twa susu no ene aboamo ekwan bi so nti enkachi ibada ke bi omo no so na so obo so a bese dina wona ma so na menka mo no okay hello baby afrefre wudi so me ka be fita sado yenti na ina so mo da ban me kai ni food no ni sanala no friend ni sanala na ma friend
na mukun bo wale na mukun no ke battery ni de tata mfafanya nkwasade no ko po no ga na saka ke ndi de yo na dena ntumo na my basta mi se de like no bi mani tuna mixing awo ko no mi tell you today I can't do it. Let me show you next. Man, see me. I'm Australian. I'm baby Sibia. I am Adam. No tomorrow. No, which one of man will take it there. You tell me Bennett to Ben and Tom. One can be Yankee. You don't want to say, and so. No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with Dean Bemena. Mr. Again, What's say? Mr. Again, to take it okay. Yet you. I am a woman. The woman TV to say, Ofi Kenata, any of Lumba. Kenata can sing every hour. It's an hour to rebuild. And now, of the Lumba, and so my auntie, as they say, away. Let's go to the museum. Can send me my home. It will be there. I mean, the answer to we are to hear. We have to go. Let's tell me them. We have about we say to Pakabe. My papa. The also then you are making a mistake. And the amount that I'm watching the program in Israel. No, okay. Hello. 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 Hey. Hello. 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 What's happening? Hello. Yeah. Hello. 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 Ya for friends here. Enhoma no ya ha adwene. Ya ko computer so dwedie. Emra sisi ya. Na me ba cho we stranger in Jerusalem na. Se we stranger in Jerusalem a na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic, and any yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say, oh, be any who can't me say, a bus sciatica, the wabi woman was sayare. Now what mean emu alpha and omega. I'll be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any majuma. It is a wabim popesa sciatica yaren what tia sciatica yaren wo hunumua wo call 21st clinic. Sciatica yaren mamin so mufi se bia watidi no edina ya wode nanso yare na nya de sciatica edino sciatica yare no ne dino ede ba yare na eyewa enye de tiasiesa sciatica wotia na anu maami bi se sciatica no akosi Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me de me bato if se din na de nam se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare ye wo na mo aye mobo yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wo nante kakra bia na wachia yare ye wo wontimi ne hukum na wontimi ne wo yire enna yare ye wo wo nam wo no so usisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo semu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wajire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje
na ye de sa sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntse na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st na so ati ase fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fi wo sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je ama ye mobo ama sese wuda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi ayewo massage bi wo nipadua bebɔ ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ya wo no ya wo be bo wonse makase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me srem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 96.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwon wo na se etwon wo srem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mu nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene wo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntaba mu ya trete se akokɔ bate obuto no kosia so akokɔ batan a obuto ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya ne da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e hone wo se wo fi Achimota mo e na eba ase wo furo soro akɔtantra hill no wo nsani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo nsa bonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase e hwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso a wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana Techiman GN Bank dandada no ye kuram ana Nkranza ye Ben Children's Park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue afie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum gonso oboase eti abeye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa erimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yangwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a down complain with sisini cocoa epe ajiwa kade and you jack a sepan and neck could brew a yama money mema a yoku ni sisiya redrook sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and my mema jina brand na a yema na
And you say I was saying me bravo we. Sweetie, may the command mammy adwamo. What dance ye a ye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't keep yeah, I'm suffering. Obie to me. I just attend for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Dia wa ba no anya atrase enu ti no twebe wa fidie no na ye twetwe enkomo na ye ntie bi asemi ano odene papa ye mahwefo ne atiefo akwa aba biem eba Sompa television Sompa 93.1 karachie memo akwa aba udin de say Faisa Adam Faisa afrihine baye Uframakum na okay miaso aba green yeah okay first afri na baye amakum ukrom pa ne he everyone say me ansa no ye wo me watakwa my parent Burkina or about moon now so watakwa na okay to your Burkina ni o how ne say how dia bedan ye say ye moa Mr. Opa travel and told you now or my Jimmy Sika. Like in Shishia, I mean, or Montimi and this association something. Travel and tour bay Or your friend Trinity a passion consult. Trinity passion consult. Yeah. Or more fine. Or more 3 miles. Eco Bank. Tafu ye. At 3 miles. Oh, there be to come cry that some account must have happened. You woman a cocoa said you watch you woman. Panidia Nessie. Ya me no muko and she share any na say na me pejuma aya say me wi school na ejuma mbanti nti me ne me parent na ejuma say kan pese me tukwan e wo name like ejuma account to like work permit me nko na nka me ko ye ejuma e wa ko chi no me so de kwa no me say okay nice as far as me nye ejuma I say dey nanka o me de tukwan ko ye ejuma nanka nti emuana me di be hu sa passion consult kasa den emuana me be hu Trinity passion consult o mo 3 miles echire ha say na o mo say o mo ma office ya available nto mo bo nkru no mo bo abenia say o mo so e ho ye pa o mo so wo work permit o ejuma bibia factory job e wo ho a e kwa kwa ye be boa me e wo abenia na me je pini say okay ti omo ne omo kasikasem ni na e ma no ko si 57,000 me release mo omo so ejuma no so de omo so omo je visa like omo ye ni na e de buy do se me de da ko down se me tu kwan fa me ko ha se na me ko ejuma nti emu an omo se no this a company ni so me hia me e wo Belarus nti me ne say no Albania na maso ambaso but the same company more branch we Belarus okay say sisi an company so me hian kofo mu Belarus by the same company na na wa Albania and am me name responded me parent dream no mo say oh okay as far as say the same ejuma na there problem be na ya ejuma bay I almost say factory job I say we meat factory baby on meat and tree abattoir bisa yoga ko yi na mi si okay so no ye ntemua o ma ye bibia na me tu ye ni me tu January somewhere 23 28 late January na ye ko to kana je se bibia Sompa FM intino ye tu ko si Turkey say nka wana kama transit na the same that Sompa FM woko me kono tu ko dru Turkey say me to aso intino Turkey na just say transit to Turkey e dey akọ Belarus o timi do Turkey no mo hwehwe me document na e say ka me to aso no mo say no document Turkey tell me fa dey fake na e fake e na ultimate di free Ghana ha ko Turkey ho and it me new bana kai say I say for Turkey for na say e fake
na wo ko fa ahen na ko ye me fa Ghana na me kotoka na de no mo de o man ka say ye fake na take for say ye fake yi take for the 30 na mo say fake visa no mo chiro de man ye fake almost in the writings na sounds so Belarus visa so yes na etie and like na appearance na ntisa and yes na nyina ye tie sompa and I'm a friend, my agent says, this year, say na island, up to me. John so, I hear an inquiries here, I actually confirm say indeed, and correct service and other man. A fake. One Jiatum. One Jiatum say, Visa. What's the company did they say? A Trinity Passion Consult, or more 3 miles, Ecobank in it. Tafuay. Hasia, 3 miles. It's your Coban say. Me friend. Take you for confirm say you fake you know. Na wo friend no. E no so see so do say ampa you fake. I say why because country na me cause no ma share almost all of visa no. Na say I say you traveling to the say they be say we keep you update. Na wonim na wo no wo agent no onim de wo ya na. Na me friend no G2 no say okay side obe file for a emergency a visa the amount me ni abosre e wo check wo ntina mo airport inside na won wo nya kwan no we penti airport inside no say ya chi wutumu ana eti after visa no am ka say fake no who dey say what take you ho take me the 21 days I will take you 21 days I will take you airport he na oda me down kunwan me say me ko for so almost 50 different countries ada say ekoba no sa na wo da hwa o monya ohwe o monya me say airport no so ntin bi bebi wo betima akohye na wada na ada na wo nwane ntinsi abonten ani de yi before we call a prominent is o kita yi take visa etira hu sankane ana so ade sa pa na so ye wani be hunu keno na wonan etumi si ho enti ka unya akwan pie wo take kuro mu aka betena ho kakra and nka metena wa yejuma because ni na ya bruche nka enso ba no so sa chance na ai de amba na che se otumi se ho no camera no ye adwuma bia wona akwan police so ya tight bi no mu de omuni ndem omuni school test sa ndo ale no Sompa FM na asemi abreho na wo say passengers no ebi wo airport ho mu aye ma mu room bi asem na ho eno asem no nam ho da be ne ye meme nkofu amen so makoto omo so wo problems no omo with different countries Gambia Libya like different countries no omo problem no ada na ye mfa ama akrum na ya ma akwa ne na airport ho omo so omo say be prove wo omo problem omo de ma ebi wo na ebi wo pa na yellow fever pe so omo so fa yellow fever card ne fambra don pass onu so onya ntina afi no no ho no oni ni agent be di nkomo until say so betimi asova mo wa na wa to wa countries so ba we ntinu so a na bia so betwa 20 git na wa back de bi wasem ne tie den ultime de visa no ankasa no etwam kotoka kodu teki udru teki na ba transit no e na teki broni say there be visa no ye fake ampa we agent no confirm say ye fake now what they man from the onset no him say ye fake okay ya got 21st can against Yatika expert order for ya asem 21st can against men kan kire wo say ya de bia friend no Yatika Ghana ha won ko ne tibitu ase etitititi esa say Yatika ne so sisi fa osrebo na kokom na kosi wu na ase ye pantimu ya de na 21st can ke baye no wona wo ya ne Yatika ya de nyina no dodo no na aka dem 21st clinic wo de bibiduru so aka wo mo ama enei watumi aba na oye won dwuma na ensembo hia ene ye de ema 21st clinic wo for ya de bibire bia de hawo no ye fa ko da 21st clinic obeboa opa laboratory ne scan ni fidi awudo pi ena wo de dwuma wo na so ye bia 50 branches o ena 21st clinic wo Ghana member na Kumase ehwan overseas adabraka ha wo ne Sompa TV Sompa FM no ena wa abrusa akromu oboase ye behu won ewo ho saa ena nkran sunwane nkranza
Techima yebenya won enso ewo ho 0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 ya for ya hawo ya de enyina enkoda 21st clinic obabo akoniansa nyina so orofo koko ne di unya adu papa amede ma wona anwumire eno ena tie ne kopa bi akira kwan entu koko na se emfamam orofo koko ya de boniu uja nan moja firimu eba udwade ohunam eyo hene wani so ye wisi ayasem oyemu atim nyina no eye koko ena akofa abasa sa koko no ena kwasi bruni frɛ no natural pass orofo yade boni pa oyayade bia wo behwe onipadua mu akotwebrefo no de amanfo bekeka ho ene sayonti no ma nipa eyemre afri koko ensa no yipa na adupapa obetumi ade atu koko ase 3A co capsules coco master ena me kanfo na media man orofo sa koko aduro we antise koko aduro bia mani tua wo onum bia no hwe yi wo dem kra wontu ukogya na wanhwe yi a na wo ya gu ho animguase afi bonse kwada se dada na animguase pa udidi anu akafra yankoda ni heba misty heba apidank yebenya bi ato ene colinak heba yekope 3 eco capsules lecture kwan na yemfa entu yekuku ase 0546107107 0546107107 ye akwantusem kwai ne da hoye o akwantusem trodo kwai ne da hoye o kwante popopo so a potos bia enni so ewa akwantusem ye o express group ko hwie express group ye ka akwantu mu asem a ni human keka wada efi mamu da wodo be ko bukosi broni krom se ukosua de se ukoye wala tuasa abahi wabusuafo express group odofo broni krom ben na peso kwa express group otimi emfanko ye semensia express group ko womo ya de se odofo se ya kontu sempa so ukosua de broni krom ana se ukoye adwuma e de behwe wabusuafo a odofo express group tititia yefre womo ya kontu sem nyina yefan koda womo 0552 8227787 0552-822-7787 express group na me kanfo na media ma free screen at Tabita clinic odi abano orofo enya asem kitwa o orofo yenko Tabita clinic wate wose men kan kire wo se free screen na odi abano manfo na ebufa so no free se wo hu yade no a na obema waduru a eduro no akra obete so abo mmirim na wodi ama umpewi na apede he orofo infections na diabetes na prostate na ya di bibre bia de free nwa no kosu na ase no free screening Tabita clinic organize no ebebo papa orofo so person udi hu enkomo pa de a yemfra wo mu ewa homa wi so 0202 347647 0202 347647 Tabita clinic free screening and American na many amount no VG studios e won crime no VG studios e won crime picture papa ana say video bi na person mo ye mawa kama o ma me na wotweda o papa na wotweda wo se wa bi na wotweda wa yiyom no na yie no ankasa da no kra no video papa any pictures papa na no VG studios or de ebema na wo shoot Ghana film no odofo say high quality pictures any videos pa dia yefa enkodan no VG studios na omwoye e wo sa akwani ansa no so cameras a wo use no kamera ye say Ghana ha no no size omo cameras no ano de papa wo won kan yo malam abase first ko street ho pe na no VG studios ho malam abase first ko street ho ho na no VG studios ho 0574 715 778 0574 715 778 no VG studios every woman na ye pictures no and ye videos no won ko ye moa kama Apostle Dr. Amegashi one on a day Amegashi Herbal and Spiritual Center ebaye na Dr. Amegashi say esan se wono ne ma me de ne babia se no na ne nsa amwa no
na habaduro semuntre ya de bibre bia wotenete na pass from habana wote no wono so kro so afra nwanmamu enu tinani hu ade eti ye ko huhumu ni aba honam ani ye de habaya kan tete ahoto na aye adwuma no apostle say Oforisuo ka kire Ghana fo nyina ni wiasema nyina say ya de bibre bia da ya de ebodin ebono ye fa medan apostle Dr. Amegashi na Kumasi kropom ano wo makru old police station hono one no na edi enhwani mu ye mfra apostle wa homa wi so 0547 044307 0547 044307 apostle Dr. Amegashi ono na sabri wose brei na ontu oyade na ase emfama esanse enipa benyawa ne free yade ama mene wanse o yade kuro ya yeko nyikotu yade na se na ebeboa papa kadachie enti sabre ya ye kasa no kwa be na ofa so a obeduru Ghana ha eja mitra 21 days ntene won my parents answer for Bob. Almost 9,000. Sompa. Na che se wa control no de eti woni so otaki wa. Na se take one so kra me be bia nu amefa me pi. Intimi pi. Na che se no officer. Oh. Tino baka airport ni inside was eti na adwendwene be na atọ so ta bra wa hu se officer no yesi e freak na wo airport ho no. And they say, me who say me them plane I say na come for to pa dey any ready. Man funny is ya yi pa. Na wo sika wo ho adididie. Oh me I say pocket money o na brand mu pocket money ka kra me ko ni euros na mo euros ona. And no sign am ye somebody you ko me card sa card no person visa card eluko ntia no na di nkaranka kra eluko abe sign time a omuka se wo visa no eye friki no dia adwenwene to so tane dia be mi ya ene dia be mi ya pa tina wa rehemu se o ka so be instant yi bia mo asa ato akwantu so na wa rehemu so be de beba ene de na mo wa rehemu pa o ka so be file for instant visa Belarus amame one be within acha 5 days the mamu so minya be me say akwedi waja to me so be because the bia me pa me san be buy dey on hwe say sansi to 5 days na ba 1 week aba still na visa yimba no the idea bi ba say na aye no o hwa Belarus dey na be che nti ne yemfa Dubai mum dey me hye wo na be fast nam so meje pene because the game do pass and me pass am about Ghana pa die na me njintu ena so die Dubai die 1 week abes na twem airport won so mi snow hair to ti no be da no power we so ko na wa chinchine ai said the o she free one for jacket yanko me the jacket the snow no the jacket here snow be fa na hu nyina hwe na na airport wono mo a stranded no to mo anwe mo se ombema mo akodie bia mbetime de attack snow no that be one say snow na say na ntom be boost one say glass no mo that I say glass no na je but I say togun ba still no kra o te ade no say awo wo pa etunya no hu bi se wo ye wa anwe se wutu kwan ifiri se na anibre ya ba say ja on fam be ide and then the my baby buye say na edru pa de onti anya adua obetimi abo mo kwam bia so ndi na ka plenty kidi ni me nya pa de nka me sure say ka ba stay no kwa mo kam so mo ti kwa nya plenty kidi no akomo nyoma nwe so mo bo wa mo aba da bi o mo de tu bane na me port wo sa bane na mo wo so a untimi mpie ebi no be di be 3-4 months ama ya yo mo visa mo me da to aso me ko no bi di aso mo o to aso afọ to omutimi ma wakwanya setena ho na ye krata afoforo sa afa to akontu so omo de ya onte se obe prove akire om
say fake for document for prove say oh this son of mama fine what Africa no no wote ho on the form some de ompon ju bi akoni fi wona woda ha o mti tu ko konya Adamfo airport ho oh Adamfo the French free ana na wote French kasa menti na ide no mu di komo some small English bi ama sometimes it's French fruit in your manyo bi o mkeka kakaka di ma me ti bo aso che say drink like ton say enam bi ama Mama titi Sompa FM. Oh. Kafra wate. Eti sesi no agent no wage pene se bia obdo be kofoforo ana so obitua woka. Oh media me back Ghana and we decided say not this time around here. And ya dia me ko be on refund scan from on. Eno se say. Ono yenso ni egusu sa month aba 2 months aba November. And I was a miss me bam or na a for ben Unia, Miss Unia. Now, the motive would not go station for. What in the choir and when your resource, no, until what they were they are some passing penny papa my good resource. Yes, I have a perfect. My chew be out to more pain. What's say, I wanted to say, Yana the middle few of me. Passion console. For Quanatoso, Azuka. Kevin oh. Chese o tuas kan ma mu documents bi a oje ye. We receipt ni. Mu di no ne guso no. And amount na bitua amount so na e talk and na me di so na. Ono so the single nature wo. Once any di so a chan for ko afo. And na the number so na e was. Number na me ma mo friend. No so na was. Na date no so na. It is a sia no wo bamu no wo beba no ka kire say no wantumi am want to ba na ene o ka say beba membra oso beba abra beba membra na me havi audio ni na o mo audio WhatsApp ni na o wo so beba abra na wo ha adwene beba membra na me so me ba media mentiase ne say wo fa kotoka ha no Ghana fo na hu say fake document obian chere say obian timan di tagi say oh we dey batu ko du taki ho no a wo be transit no e no say kracho krata yinye e na wo say busa agent say e ampa e fake as some way of visa no more free almost say this o mo ba o mo introduce electronic visa enti yemusa say time or the visa no mount there na onim say fake ya na producers money akwana twetwe nkomo ade no kan ye asem wo see your friend no say Kofi Boafo a champion wo see ni o me Trinity of the Trinity Passion Consult and travel and Tony okay kokoze chi akwaba oboso mejo so pempi no ya na me pese me matiefo ene ahwefo ekudwumadi ayedie esan se nye nipa nim guase enti ne ye wa ha ye ni nsan obia nanso so no ye nhye sufa da bia enti na me ta kasa asem wi no ena ye ntia ya so entie ba akofo asem utie owo dia utie nkwadia na odi nyina gunsane ani ubehu de yeko producer omone agent no didi nkomo yentie de o kan kadache akwa babiem oboso mejo so agent no woni na atwetwe nkomo oboso meni agent no atwetwe nkomo na answer ebekọ nkomo twetwe ne so no production line a se bia na wo hyehyɛ ne benche ne bia opese se de enuan ne ho akaka adwa mu ya ana se bia konfo bia dada so bia dada abusua sem ebi ana meka say wo yera wa no obu kwase a bema ne bu kwase a ono oba bia wo onhwe ana bema no woni wa wo onhwe akola no a number obitimi afre no eye 0244 0244
80 80 14 14 26 26 0244 0244 80 80 14 14 26 26 Sanso bi no my friend 0509 0509 43 43 84 84 84 84 0549 0 say 050 me boss na on say ogbono enu ade si ye no me se omo de beto afidie zo boso enya afidie so asem o bobo number wo ya twrotu anim na obo minim na ya na do bia ho da bia wo pese menya asem ewo afidie tintan so na so che ye da konkura che ku we che fa che won asem wo fo ada da bia pese ade fo so bobo o de hwe so bobo enu ankomo ame no boy ya da beto wa ya ma se me da social media aya menya wo sa na so me de no na me bobo wo se no create problem na wo pese ma no fofom me na me bobo ye aba o number me na me bobo ye ati fo mo fa nche me na ye di adwene de chi e be hwe esu frawo adwene de he oboso ye hwe anim bobo ye okay 0509 0509 43 84 84 ye mobobi ombe okay oboso mechia Osei e wasa vitem sanso bi na na bedide ono so mechia ne pa oboso ye ne abrantie agent ne ekasa ye no aha so obi di na asem bedan ya ye nche ya so entie baakofo asem sanse yen mama yen tete papa sanse nipa ho asem ne ye kantini wanye nhwemu a da bia da no be yen fonso ne ne agent ne di nkomo no asem o kanyina na se ono ontie ya asem na abrantie ye free akwantum baaye no abrantie yi edina akọ radio station bi nti wani enkasa oboso mmebusa na se ekwan be so na abrantie ndin kọ ya na dwe na unim ebra mbefra no te se sompa na ede ba asem san se wakwako ye bi na no da ama oboso Asem Mpe Nipa ye chedi tumu ayi wono a omo otafo onso oduru eko bank ono a we de ho no me de ye se be ye obi nu duru eko bank ho anu a ekwan bi da eko bank edan no ho pe ho na sa travel to de wo ofosu sa nkofo we mu na omubu akwa bi a ye bechi no ye oba ya ye ka so omra no omye entrance ye nkan ye fresh so amia politifo eme ye chi ba ko no sa nkofo ya na ye de enuan akwa adwa mu no nti enya de se omo no omo nte kasa ena omo nya omo adwen se ombesesa omo de dan da nyina no omo aye omo adwen se ombebu amanfo etwofoso abrantie no wantimi ni wase wote se ye ka se sompa Asem Mpe Nipa na ede ba asem enam se abrantie bi di wasem aba be dan yen eti epese ebusa se asem na ye kura mpa na asem o kan nyina na se abrantie edina ko radio station bi eti asem no ewo sa radio station ti ye de oni enkase ne ochina so eka ho eti ho a na okate fon panina asini din ne de sei a champion kofi buafo eno mo travel to no so de sei Trinity Passion Consort Trinity so another team I once saw one tribe origin so I said those two names in so in case no one saw two names in the same company the other name near there one tribe origin okay kofi buafo yes sir okay champion na ko office a champion Mr. Champion okay nti wani wani nkomo kura wani mani nkomo wote Asem Mpe Nipa sompa Asem Mpe Nipa no a hu se ye free sompa na obisa am se de ba asem na na dwe okate fon no me friend no boso wan fa ye call na oboso de me ka kire eye agent ne se an ye de ono opekura ma ontie ye na so ye nimde ekwan abrantie we ni sika no ye be fa so enne na okene ya no ye beje sika no e de ama abrantie okay Panama Best International Asemo Ghana memo Asem kese papa enuti sansensem we na madam fo Nana Kwame osensemfo Nana Kwame o welder wo hwim nti da bia na asem nyina se ensemfo pa we nya ensemfo omna samwa for sure bema me gidi se sansem we nam se ya kan ya brand nso
adwuma ya fa to e ho so ntin ya yesume agisu serani so nyina sume age ani je ba na waje arahon so ba na sume nso ni su no afọ no ya besa Ghana fo mpanimfo baby TV kodu bia no se adu time se mankrofo bi adwuma bọ wo komodin krofo bi chese ya na atam so nam na ye chikromfo bi a na ye bo na sa nipa kro ya begina kasa kromfo pa de ana se nipa kromfo ye chi na hwa no so betamade e de akwa kobo ni bi me makase kro mo de pen bokro no do so chen de ye ni ehu kroimo mo de pen e bokro no e de anya sika sisi afie de dakas most of them no me se omo do so chen de ye ni ehu obi de se mobile phone no cover ye na ache na obi so de pen agi millions of cedis agu ni bottom na ya na e bese ngofo ya sem se kan ya cheba nche bia sa akwai ya kan na se ye tuo mafofo e wa fidie so da bia kwadwo space ka se nti du maybe won mo a ya na ye ka obi TV ni radio e kwa kire ti ye ka we na ye ka mo pa mo ne de tinto obi besa akọ ama mo wasama sa ba e na mo mutima yo mo de sama kasa se mo se kromu a ana Ghana ha se o peso nya sika pa na enu ti na Nigeria fo abegu ano because as kanya no e so easy ya che okura na nkosi ba bia enu na Ghana fo ni bia fa ana ye kasa bia da Ghana ase ho e kwahin na ka first en ko ba bia na ya kasa na ka first what sika bia adwuma we akwaje se store se container ashisha glass se wo betimi da manfa kwa bruchiri within na samre na TV sui efe udio wa passion wa consort wo se wa oh na sankrofo nde bia no wo mu wodin ahodo be 4 enti wo chi na na bodin wo ha na next time wasa di fufura to so nya nwiafo bi no ya ba ko ba ha obekan odin tesuo kan sa kan sika your office ya wo so ameno ami ncheja S5 se na kwenta na ka ho a oba ya e fra kwa no so omra ye che no so obeka ya so na sade we mesre Ghana for company for special Kumasi ya ana ye wonti mamenka hana headquarters ti mamenka na sa se ye se aban bi beba na ye be ya adwuma wo mu nyina ne enka nyi wo mu mfim ye sre wo se ye frank crofo bi meeting bi sa wo mo se modwuma no se na sitie mutimi da amanfo ko san crofo ye wo mo de amanfo se connection ye sre wo panifo mfre wo mo ne ye hwe ne ye because wo mo de nkate ba ko ese nkate baduasa ofo channel na de kwa buroche di tukwa no edu mebi ya na sa process na no den ente edu mebi a ubufa nchen a ebi mutimi de bi ko but sa passion hwan try ga yi kwa na your friend say Dubai ko mutimi fa ni panko Dubai so what glasses where she was say seven previous abakwa na flag American flag Canada flag is what aya do ko ani nom de Lufthansa plane nom de plane ke to bia si ho na amani muso aya ya de mu ko ani Dubai ko mutum fani panko ana ma chance na ye kan ye nwan ma police for ni bi omudu mo makwosem nya ko na amre bi akwa bi ko ye no so wada wo fra police for se mumra on ba na akwa na ono no ya jinsika no 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 mom no ya ye busa the question no man fa back door no wadwane sana de Ghana o na me kasa se mo se mi so fosu chi se record bi sete wo Ghana sankrofo no so record na ne sen obu ani sika o man fa di obeba so office wo wan fa ma me se sa record no wo do pa ne fasa be bi so ka se sai na nsi a nipa mi nyansamfo ni jimi se wo Ghana so obebo ibi esi wo onu anim sa de na ye de ama nipa so fa tuku ananye eye fake na so de amam agi usika na kwa se ye fra wa oti enka na woman na boa wo se be akwa mama no aya na ese ma no ya wo se be predia se ye ndi wachi se waja koda so ko no ma wo sika wo ta ye nye first time ni wo ta ye na ye ne Sompa Asem Mpe Nipa ni edi wachi na ye de ye mo obo efe we nipa won ne ko pro ba nwa no anya bi aja sika so kuta nyina ye obi amafo sika haram eno moti kro no mai kokoti wo hia ne ba bi se ya timi se he me se ne nipa bi abahu o kokoti o mada kam ya busa adwuma wo ye amafo sika nko
na wo do obi esuko no masebe mpreduasa agye sika na wo wi asaka wonim si ade ne fake na me Ghana kra so minim de ade e fake otimi di pass here Ghana airport Tokyo da ho Ghana Tokyo de da hapa na da ho wo so wo do ba bi o ma ye serious no ye say ye fake eso otimi de awuram so me wo connection wo ho oh airport meti mama de awuram me wo nkrofo ho etu o mo gege amanfo sika na no makotua ho etu ko do ba bi a hon ba bi akodu no wo mo ye serious country bu ha ye ma bribe country bu ye ma bribe mo de mrane na ye adwuma ye ku Ghana ye ku ye no de bia me se ye mpanimfo me se adu time mo so mo ba ye no ma bi aboabo nipa bi wo Ghana ha aban beba so we edu me bi a no ma ye ku ye pa no wo mo so ntrase no mo hwe sa no ma no because nipa bi ati kwai mu ade di nsanfu okroma gigi amanfo sika wo ye ana sa akasa bi na wo Ghana no enkosi hwe Ghana nkwa na sa akasa bu ade Ghana obi timi ma fake ai check onu ani se woni sika e wo bank wo so no ma check udura na fa anim guase abia busa na check one na de ma ye hwe so a nipa so na de ma me se sika bi ani hawo e Ghana nkwa sao wonu anim pefe se wo ma ko ya kodi nsenseme ye nua ya kodi nsenseme wonim nipa egu akwantuo mu a o ma stranded no fosuo enya Asem ketwa sa nipa no so o mo gigi sika o mo te ya o mo enjoy eje gosi da be sa passion foi o mo ye nkrofo bia o mo diamafo dwim aso ste da bia mo bie sai no na ka ye ka me se ye tie fidie so ne kwadi pan mo bia tema wo bo se bedro na ka ye zarisi police car so ne se ye twa ho na ko kan sei na no sabe mpredo se ye nua Asem o ko kan ye nya Asem papa de ba waka ba o kan wie ne mredi no ye nua no wo sa station yi untumi nye na mredi ne wada so dem emra wo ho eti se obi ka bibi se ye ne ye boa mo Ghana fo mpadifo na police fo eka wo ba ha country bia ahwa na yes wasi fake yi no de ma na de tu kwan e na hefa no ma o de fa kwa be na fa so a wutimi wura mu Ghana airport na de ko ya kodu ba bi de ye say fake e ye hwan ya na ke tuya to ye na check am ne ke ko san ba ne ke ko mo ano e ye de na wutimi ma we e ye fake wutimi wura airport e kodu ba bi ho de ka say ye fake Ghana we sim esuatere ne ka bibia ba ba che sisi a ena kwa safo bi ti krom na safo nko na sika hu no mo gidi okay Oforisuo eno ma kwa me se say record be set na o do mo toto mo pa ko no be hye difo me se sankrofo no sa nuafo no ma bie sai no me se enyo mo nko o mo ese nyam sa kadako etu obato bare o do pare nyo bia sika ne edi o me sa kadako se mo te office wa se office muntum your friend is like do a front desk so one yo wo bo say gigi na grass ni na egu for na nya na afra na mo je anyu because of ya kan wasama nipa beti ko mu din sanfo ya kan obi amfi ti sa na beba wo ka se sika de ko abeje yizika nya beti sika wo zo man fansia okay yanko sofo Rekon Herbal Clinic eno na ye kokonom akurase aduru sokfo Rekon Herbal Mesha orofo say ye koko yade usisi ena ye oya bema onkaja onkasen ewompam eye sofo Rekon Herbal Mesha ena ye kanfo na media ma Rekon Herbal Mesha no ewodwa so akurase aduru omafo dodo no na edi ho adanse orofo say usisi ye oya na se koko edi unya pa dia pressure no say ye low say ye high orofo Rekon Herbal Mesha ena me kanfo na media ma Fred Mense ba obenya bia to Time FM oboase sa na Free FM watachi manye boga one of God pharmacy obenya bia to promise ba ewo adum yekoto Rekon Herbal Mesha ni bi na yemfa entu ye yade ase ebeboa yi papa 0248 672 271 0248 672 271 Rekon Herbal Mesha yeko na yeko pebi na yemfa eni edwuma na nanam akuafo esrigu obafuru so esan se OCP fertilizer no edi o maka ginamu pa efrisa afrase no omote so emfa so orofo eka wo boye no nyenye kaketwa eno ti ena yesi so ne aka kiro se OCP fertilizer OCP Ghana Limited of dia ba no ebora nanam akuafo pa afrase wo anye bi wante nenka eno ti no afi
ene ye bomu dawuru chiro se ye ka fertilizer betumi de adi dwuma na wo no baye no atumi aso doso no ate na biribra de a OCP fertilizer na me kamfo na me dia ma ye kwa agro chemical bia ben wo bia OCP fertilizer ebusu se cha ye kotobi na ye fa eni ye dwuma 034590 9437 034590 437 OCP fertilizer na me kamfo na me dia ma adugo ko bi dia bedan yen se wo hia marketers yo na marketers no se ukura wasi ana se we degree holder no wono be ye adwuma na sede na adwuma yo esitie no akatua asem no kama wankasa wani ebeje ho pa o ma ga na adwuma ho odin o eno ti entrafie se wote announcement we ya entrafie pa na wo se wo po mu akomu ti kumase ya enkanka wo mu ti ampa ba me sokoban ampa yo trede pachi number 1 ne pachi number 2 ni ahojo ka beboa pa odofo yemfre wo mu ahoma wi so na yehwe se omo ebefre yen na yetumi akoye adwuma nya kakra ne yeso ye de awasa yesilimu ebeboa pa 0527 996 399 0527 adwuma ko bi se brei na ohia marketers pa na onfa omo eni dwuma na wodofo Sompa sika kase se enwumre ye krado ye ready obema sika e de atu botom Sompa sika kase ni nyina ne se fa phone no ne bo star 426 star 18 hash star 426 18 hash send call all network select Sompa FM no ebema prompt message say na ubenya sika puduo na so wode atwawanum anakrewa mega cash lucky balls was even big na boy adwuma pa durema betes ene gingerle call no abadwa so wo mafo dodo no na etwitwa be wo mu ebubobi orofo duru ba bia mo num emo memanum enkanka se wakọ party wakọ adore na ayi utwitwa be atimi bonso apa orofo durema betes ene gingerle call no na utwa bi susu a utumi atibi pa pente pantan utumi didi kama eno tisi yekopa bi anoma yenkopa abo ben yen ene support we ben yen orofo na se wo hose na se otonton sa ensisan bia losin beverage se menka ncho so oba no be hye obema bi no aton na so wate so emfa so pa ye frɛ wo mo ewo ahoma bu isuwe 0242133577 0242133577 was durema betes gingerle cause itwabi ne gina wo na so pa odofo nya bia ni bia da bia me ka kire wo sa asem enkonum bia bi emauti enkodwa wo ga ebe ha pa ade ebe kina wo jade na so na wonima de kro ensafo bia akotro ye bia enye papa eni din ewo idwa so na wodofo bia club bia no aye ka ho asem di ho adanse no ye o last size so ne wadantem ene wo de wo kan mu no eno ene fe take me home amanfo pe club bia no papa wo Ghana ha odwene ho a wonte ase esan se hangover bia ni utinyo gagaga bia wodofo yenkope club bia ni bi ye bitwa bi wate aponto ne abadi to ne yiyo ni nyina no club bia na Ghana ha omanfo de yo ne sa yonti no oba pemfo emfa ho enko for club bia ne munum bia nyeye na wuri mfie du ngwotwe so a onum club bia no bi susu a enyeye wodofo yenum club bia wate na ebema ye body no asese bia enoa ene club the nations anchor club nzu no ani bia ogbo bia oni mu a na wo body ko ko se titi ya wo resident ya wa lisha da di bi banan so udi bia ba ya wa nanu ye kase ye kasa mpanimfo na o ma kwan asi woni na ho to no be kase akasa eti ya se so mede ma beli asinti ma ye hambo so beza be kasa bayi ko le dinsa ba ya o ye dan ya abodamfo okuruma yemu se o manya ye ya tie Sompa se wo yetimi ba wo airport e de ade a indi kwan se yetimi tu kwan no bi man so across stop se Ghana for no magimi no mo hwe no ma ba ye de yenyimi enya temidi ma we ni me wo se mampanyi ti o ma na hye ne kra eno na yesi ana ma fi Professor Mess
me kan be immigration for the din nsem hunu bi no akọ airport wo hoto wo mo pa ma bebiri yesi e fa mo so na eba connection ye hia mo sizi nkofo ne ma na maton fofofo mutimi je nkofo cars na mo de agebofo na mo amo ho masa ato sa nsem hunu no amo ye ne nya be duatua moka papa yi kwan papa kire no kuredi ni akoma pa opeza sabi ode bo brana ode toto ne ma ne ma kotote ya wo se ye hunu ne sa ya be ko akoye ne ma ne ma kotote dia mai but radio ya sensem trafo ho beba hia ne hia man panimfo so mo se beto aba paso man panni bi aba ka se ma yi nipa we o de on trans hwehwe tv ade bi etia wo man ni bia mete so mo kan wase ma mo fa meto board ye nkonko ko ye dan a yenim date o de tu ni plane tu ye yenim date and plane tu ye yenim date o twa ticket yenim date o free kuruma any date o koduru ho yenim all return date o de ba ye nti we yesi ye hwehwe nya bre eno na me ehunu adwuma mo so gu o mo ye no obi aye fake documents no otima track of through brain amena tu de ne ko nti sebe ko firikwan mu bi na okura de boni bi na ode fa ye ambazi ho no a ankoko o kan we ya kire panyina oto we wani kire wadi na taman sana na dwe na ye adwuma se ade ye o mu kan de mfa de ampa so mu oya se we timi koso ye tua na ye tua ye imi so obi betuma tua de koke yakọ ebetimi yasi because atiti bi atisem bebire se kofu bebire koduru ho na ye trom dom do to afiase se eboa ebire bi yenyini ya ni mfrade kwanum tuni bi ne yase oba ya wanya ahode bi mu ye ni mfrade sa nimba mienu miensa bi o makeka ne sa so mo boa ye boa ne yemu se ye da na Ghana ade etimitra ntimo de mbaje bribe akozi da be ye kuro we baje bribe akozi da be sa me take for Dubai for mo sere because yes ya security na wa chain no o ye great chain obi ase edu go mo de o mo fan se o je bribe on France we na stubborn watim dia cross ni na beduru a dia mane ye hilo bra wo manim mi wa na kwabra ni bi na agi ni obedie no fa ha uduru a mi na tada njemu na yo dia fa ha na fa ha sa no de ko wura ade ni enso aban tua ne ka o company voice menka me de nye na mo ye o ma ni bra ma nkofo nye bra bi beba so obi so ade kun be so ayo so a obe fa airport wa mo nkofo na abeje dia me abegungum banifo amotikuro yi mu se ma ni bra ma airport wa go be immigration forward ye anka hwehwemu kuro gye wo na wo so okoye nkurase ati se bedi akwo na akoto custom for na mo check in ya ho se do mo ya aggressive no umfa ba akokura ntwam custom ni de tuo tire no so sa cars ne bankwam se ne voice na record wo na dinu mo da yim buwansi na nidi ni krem no gina kwan ni vinvi so obeji bibi nti odi so echeso omu nim adwuma no bo mu bebire bo apayo eni pesa minkuminya o pentemanya no ho asifie ni ndino bare radio asem so nipa pentemanya ho won fa kwampa so de sa abo akokọ radio butu kosu anya odi aso ubu na mu mienu jafa wie yo kwase a sie o ministers ni enka ye ho yaw nesa ni omu bire pay nyina efi papa omu si ye nyina one day omu ashes ni yakwase sa ye dia eni e fa dwene kwa adwendwum se de adwumaja wa di no kura na ukose bia okonya akonta abu heavy wo wa papa right you ya o mawu yesa do mko gina nyame anim neso o mamamu o mo betwa atro be ya za afasika bia eno ntu de wa hwe bra o bebre wi asefa so be ne ba so da yes do dodo na anim nyansa dodo na agimi edimumi emfa ya na efrisi enim nyansa no yen control wona agimi na kuro ni fa ntoma pamvura me firi ana me ba passion fo no so sango de wo mo ayebonyu bi ana nwanwa ne die bo udi sa du kura hu se business we nya talent no wona na won sangoton ba nje kakra je be fa Sompa na passion console ananya omo adi na migbe passion console ye wo so ame omo ma anya 3 times akwa wo ba kokko 9 bo usu ano se ne ayi wo hwe zoom lion fo ayi so bola kan ayi ni so na wa ba ne na mo sa wo ne sa wo be ko ensolve emfa wo be ko mu kura ntimi ntu kwan da enu me da wo so ti ase na pa adwuma foforo da ne ho enim guase mfata okan ni ba enim guase mfata kan ni ba edu agye ba ko mienu miensa tene bia na nya no na ye wadwuma bia na adwuma foforo be chance dia ma sila ada so simu ojego won family o me nya na anu de ni bio ne ko ye na anu de bio ahwe ndi obedu na gofo ja police station no ayo ndo msa be keka won su nya nsa no nya nsa na nya fe ya okay pana members akasa na me di passion consult for no yaw
ya wa midie ene say wa wonim say passenger ya wodi ni tukwa document ya wodi ko eye fake na wodi ama ukrum Ghana ni say onfa nko say anya takifuoi na adwempa wo mutrim na koye US anase Canada anase UK papa ka demu ka bebre papa sanse wabokro no na ade abakrum wo pepe kura wo no eye krono pepa eti wo mu akasa no no mu ya we pepe wo de ama wo no ida so betumi de ko wuram ana so be sa ba fie de no na wedi ono age atum se eye fake document no de wono na no mu asem no eho ne ye begina so record wo ho no ono ase eye fake document de a na chese begina sa fake document no so de de akotake no so betu awuka because onim pefe sa de no de ma won nye na we ni ekeka okeka na akosi Ghana mpanifo so okoka sesi ayi a de nsamafo ye nye na so yakasa brasama do beyi wano a okọ a won sa mabi minim ba bi America fa minim Ghana asem de nsamafo ya na nyew na so no se we yakasa brasama do beyi wano a okọ a won sa mabi. That is Ghana we are in. Kwepashi for adwuma boni omoye. Omo asem ma manim kura emprensa ni nyina anye papa. Etidie ne mpanifo ka die no omoye won. Kada che ko akoma to yem wate. Me wura hopa. Ko akoma to yem. Na yen Sompa Asem Mpe Nipa no. Ye ya record topen. Passion for kura they know. Ye ka se be kura omukura nim se omuntime nyi ye chenye. Te ko akoma to yem wate. Ye ko homa no so na ansa na ye be ko homa no so no. Medical ka cha se Sompa Asem Mpe Nipa ye wodwumadie kese se ye ko female prisons na yakoye omo aye na eho ensem kaye nyina gukwa so de ebeda yahwefo ene yetiefo sanitary pad ene panties ena yenwua ma omo akoka na duafie no ye de koye omo aye eho nkomo nyina no ebedi kama pa me ogidie se WhatsApp group no so edu omo dwuma enya asem ketwa anu ti so person join ye WhatsApp group na 0532 663264 0532 663264 ultra administrator ne haya obe adopa na enyoma akonkan kama bosomia yebe wuramu ene bosomia yebe say wuramu na chese October mu hono na yebe ko female prisons na yakoye omu aye sanitary pad ma de be CC won ho na omo de mo panty so asha kan o sanse edi komako akiri no omo se sa anyoma no na eduru ba bia ya na ehon ye den kakra na egu omo so ani mu ase eno nti no yebeko female prisons ewa adum ya Kumase female prisons na Asem Mpe Nipa ye ni ekere bosumi mienu eda ye nimu ye de bedi dwuma na ye de apɛ sanitary pad and panties de akoma yenu no mba omoda na duafie bene ye sure say amanfo dodo no a na ebekɔ yemwa na yetumi akoye sa aye no WhatsApp group number no na eda TV no so no eno ti ultra administrator no haya obe ado kama pa 0554931931 0554931931 0548931931 hello okay ye Adaroma. This and the Amona and I question. Come on a number. To buy a t-shirt. Okay. Start the of profit here. Offer. If we getting to full because Amana yet you know we will do the politics. Now, and no, we are more calm about the world in the papaya. The maiden was for that moment. We and you will be called to be Java. Omen I'm ready issue. We are not sure. I want to get one big
can inform from the system. You can make a post for Africa. Company be the same, and it's not more. So, you need that one about the Luca and Yaka, or some money at home. She said, I pay more. That is okay. Monday morning, go on, let that be a better sign. Okay, hello. Yeah. Oh, yeah. It's a mistake. But this time, you can be something better. Lady. About content, the girl of the Uncle Queen, Mother, I didn't get anybody. I'm back. I don't want to say, I don't want to say, we had opinion on one. I don't want to say, we read it in as a boy in a cocaine in a Bugana. I don't want. They want that you are would go. I take it to a Bugana. I don't want. You know what I say? The motor man, I'm going to take green. Again, you know, one. And then we have to watch go. I'll be a watching every day. I get looking. I want to keep some. I'm watching for Ghana empty. I'm going to a kilo. I'm going to put up some. Oh, hello. Hello. Oh. Hello. 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 Baby, I'm free Udin. Yenti o katachi. Yes, sir. Conference Abrantiano. A month, ma'am, one maybe two can be our some of us. No one is to stand for power. Into a more fun come on. A couple of minutes, the being for partner media stations. In this affair, a foreign or more human game. If you feel by the new 18 minutes, I will be able they are also making to know how to agree. I'm not tax up for many parts of the year. Into your best concern okay, Abrantie Kasa Mama Kai said, near Bo travel and Toby who they was Sompa TV. Now, you who say or more Juma and so any no. You know Mujay Juma we are see or mother so dear Juma ka. Sa travel and turn one Casano. Eka so mo de crofobia ko Canada mantimi am for mo anko. E no mo ko fa lawyer Jimfo bi se o mra me letter se me mra court. Na de na wo lawyer ne sabia ku sabia nya do se ka onim nyansa no wasua ngoma. Won kan kira Juma ko ne se onfo mo sika ma wo mo. Ebe to manim. Ema ye dem wo mo pa. Ade atie no mo ko fa letter ba se men kama no tum to retract ye maka. Sante hene na kan yo. Trinity of fact. Ko fa lawyer bi bra me letter say men kama no tum. Abraham wa gia manfo sika esa mu di o musika ma no. Etika wo lawyer no katra wo mo say ti o musika fa ma wo mo. Kakra mu bedi enti. Nya me betuatua grofo bi ka wo mamu a. Sante hene na kan say tuo to ba akopɛ. Ti ade me ko gina po anu anu abomituo. Hello. Oso. Ye. Manya bere. Ananya safo na amafo bi di ni Ghana. Ena nyimire wa hu. Ena e benanda, mekrada. Nana 1, ena e mekrada, ena e benanda. Ye fram kwa bena. Na ena no ne me kana se. Emesre tweli amponya kopon se. Nipa bia obu obi apo no nyame tua na ka. Manya bere foso, manya bere. Ba man kono boko si abaka so wo time no ya so ntia me kono se ni.
nipa bi a wosisi obiya no yami chanaka so am say amanfo bi afa kwan bi so esisi amanfo nyasa kwan bi so a me no ka se sika pe ho adwen e wo Ghana na wa na so pa Asem Mpe Nipa ya ne atiefo ne adofo nyina kọ afimi prison so what ho asem minim pa dadi enti ne America na se wo yo juma ko bi na wo de wasamba even Sompa Asem Mpe Nipa na se Sompa juma die bia so na se juma die ne nko ya ibata woto sene 20 of act yeti omoto no wo ba na wa hwe ho se wo ye juma yi answer because amanfo bi fanya sakwanso egu amanfo kwasria e wo Ghana ha abre sika ho den okay abre sika ho den ya bre no ayebe ye ko Sida worship center bu akwakofo dua bishop abesaki kwapon oni cheno ovasi ona de nyame asem emu enhwampa de ebeda amanfo 22 of akefo no om de adue krom de ka Sompa fo om de ka Asem kase pa krache kamakoma to yemu ate ye betwe amanate ansa na ye gya chire die we no Sompa Asem Mpe Nipa no Oforisuo Aboagye menema pamfo bre no ayebe yakram yako long time